Mediatic. A încercat să iasă din nou în ultimul moment, însă till viss del överraskande, men ett fruktansvärt väldigt fint passningsspel på vänsterkanten faktiskt av de tre lirarna. Det ska vara de tre lirarna i ÖSK med Nordmark, Gerzic och Sobralensa. Och då flyttar ÖSK över väldigt många spelare på den sidan. Och med en passning åt andra hållet så öppnar upp en stor yta till Yashin som får upp ett läge och gör då ingen misstag. Men det är ganska uppenbart också att AIK väntar egentligen på en bollvinst för att kunna gå till sista anfall och då är det ju tomt. La marginea careului lui Stăncioiu. Ett fint avslut. Bagă aici. Hagen försöker gå ut och göra så stor som möjligt, men hamnar i mellanläge. Wellington reușește să recupereze balonul pentru propria echipă. Serediuc, minge lungă. Și iese Stăncioiu și reține. Ja, det får man verkligen Nu säga. poate avea probleme Stăncioiu la astfel de faze. Un golkeeper cu o prezență în Champions League. Iată o degajare precisă și un stop la fel de bun. Acum Zicu, la marginea careului, nu se înțelege Zicu cu Dorin Goga. Probabil mai au nevoie cei doi de minute bune în tricoul lui ASEA pentru a le ieși astfel de faze. O pasă care caută acum pe pena, iese din poartă Stăncioiu și trimite direct în afara terenului. Îl văd la mijlocul terenului căzut pe Wellington, face semne și el își ridică pentru schimbare. Să vedem dacă va putea continua această partidă. Nevoit se gândească la o nouă schimbare. Intră echipa medicală a celor de la Concordia pe teren. Tänka tillbaka på allt som hände. Det var ju en Iată-l pe brazilianul